Hello! Welcome back to my YouTube channel for today's vlog. Mabuak ta o buko. Fresh from the garden. So, Yes. Hello! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, nandito ako sa Buko House. Ima Store, Buko House, dito sa Basak, Taguboy. So, samahan niyo ako mga iling banbanon para bumili ng buko. Tindagan na doon na. Dengan sabaw dong. Salamat. Thank you so much for watching my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, comment, and share. So, kung ka sakit, kung kalipay mahilimban natin siya ka, mo ilagay ng idud. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Bye!